reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha. Mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubane namwe rero muri iki gitondo cya tariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2025. Nshuti bavandimwe rero, ibyacu n'amakuru murabizi neza yuko tuba twibanda muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Tugerageza gukora impande n'impande, tukajya mu gihugu cy'u Burundi, tukajya mu gihugu cy'u Rwanda, tukajya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko duhuza amakuru abavugwa mu bya politiki, umutekano na diplomasi muri ibyo bihugu uko ari batatu tubabwiye. Ariko nyamuneka tujya no mu bindi bihugu bitandukanye by'aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba mu gihe hari breaking news tuba tugomba kugenda tubagezaho. No ku mugabane w'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hose niho amakuru yacu atakoringa. Ubu rero bidatinze, reka amakuru yacu tubanza tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko twamaze kugenda tubibemerera namwe kandi mukabitwemerera yuko mwatwizeye kugira ngo tujye tubagezaho amakuru atosoye, amakuru y'ubudasa. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye. Mu gihugu cy'u Burundi muri CNDD FDD, nubwo bwose Perezida Evaristo Ndayishimiye akomeza kugenda agaragaza yuko nyamuneka ngo igihugu cy'u Rwanda cyaba ari cyo nyirabayazana, ibintu byamukomeranye, abadede bamugumukanye, ibintu byahindutse. Turaza kubabwira amakuru y'ubwino twamaze kugenda dutohoza, tubabwira ku bijyanye no bita Reverien Ndikuriyo. Uyu nguyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Tuze kugaruka ku mikoranire ikomeye cyane irimo irashinzwa ushinzwe ubutasi muri iki gihugu cy'u Burundi na Prime Niyongabo, tutanibagiwe Denise Bucumu Nkurunziza. Uyu ni umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza. Turaza kugenda tubibaramburira, tubabwire amakuru akomeje kugenda avugwa, aho bivuga yuko aba baba barimo barategura umugambi ukomeye cyane wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye mbere yuko umwaka wa 2027 ugera. Nanone kandi turaza kugenda tureba ku bijyanye n'amarondo ndetse n'imikwabo bikomeje kugenda biba, by'umwihariko aho bivuga yuko mu ntara ya Cibitoke, nyuma yuko bivuzwe yuko inyeshyamba za M23 baba barohereje intasi nyinshi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abaciye hariya bamukiye ku mupaka, by'umwihariko winjire hariya hariya muri Kamanyora, za Sanje na za Ruvunge, winjira mu Cibitoke. Hari amakuru avuga yuko rero imbonerakure zirimo zirasaka cyane imihana y'abaturage nyuma yo kwikanga yuko M23 ngo yaba irimo iragenda ikorana na Red Tabara. Turaza kongera tugaruke tubabwire ibyaje kugenda bitangazwa n'uwo bita General Niyombare. Uyu nguyu umusanzwe mumuzi, n'umwe mu bagabo mu by'ukuri Perezida Evaristo Ndayishimiye yumva umutima ugahungabana, by'umwihariko ukurikije ibikorwa byamuranzweho ubwo yageragezaga gukora kudeta mu mwaka wa 2015. ariko nyamuneka iyo kudeta igapfa cyangwa se igapfuba. Ni nacyo gituma Perezida Neva mu bihe bitandukanye yagirizwa u Rwanda yuko rwafashije abaturage uyu mujenerali gushaka gukora kudeta no guhirika ubutegetsi, ariko byapfuba ngagahungira ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo rero turaza kugenda tubireba, turebe uburyo bihagaze. Tuze kugenda tureba ijambo Perezida Evaristo Ndayishimiye yavuze risoza umwaka, agaragaza yuko ngo kubana igihugu cy'u Rwanda ari igihugu mu by'ukuri gishaka guteza intambara y'akarere, ndetse ngo ni igihugu gashoza ntambara. Ibi turaza kugenda tureba ku ruhande rw'u Rwanda. Bamwe mu bayobozi, by'umwihariko abahagarariye diplomasi y'u Rwanda ndetse n'abavugizi, baje kubitangazaho iki, ndetse mu gihe Perezida Evaristo Ndayishimiye we yagaragaje yuko ngo u Rwanda rwaba rufite umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi. Turaza kwataka aho ngaho turebe uburyo bihagaze, ariko nanone turebe bamwe mu basesenguzi ndetse n'igitangazamakuru cya African Intelligence cyagarutse ku buyobozi bwite bw'igihugu cy'u Burundi ndetse na politike yabwo, aho bivuga yuko ngo u Rwanda rwaba rurimo rurafasha Perezida Evaristo Ndayishimiye kumukuraho amakosa yaba yarakoze mu gihe cyangwa se mu gihe yizewe n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, ariko bikaba birinze bigera ahangaha nta cyizere atanga cyo kuba yabageza ku iterambere rirambye.
Perezida Evaristo Ndayishimiye mu ijambo risoza umwaka yaje kugaruka ku bijyanye n'umutekano w'akarere muri rusange ndetse aniko mu Rwanda mu buryo bukomeye cyane, agaragaza yuko ngo Uburundi bwa buturanye n'igihugu gashoza ntambara, ndetse asaba abaturage kutaryama umukondorazosi nk'uko mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda abigaragaza, avuga yuko ngo kuba M23 yaba yaregereye imbibi z'igihugu cyiwe yaba ari menase ikomeye cyane. Ku ruhande rwa M23 naho turaza kugaruka tubabwire inkuru zikomeye cyane ndetse n'ibyaje kugenda bitangazwa na Colonel Nanga ubwo yararimo asoza umwaka, avuga yuko Perezida Tshisekedi amasezerano ya Doha muri Katari yayagize umwanya wo kwitegura intambara. Ibyo nibyaje kugenda bitegurwa cyangwa se bivugwa na Colonel Nanga, ndetse yongera gusaba igihugu cy'u Burundi kugerageza kwitwara neza muri iki kibazo cy'abakongomani, anagaragaza yuko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeza kwivanga mu bibazo by'abakongomani ariwe uzishyura ikiguzi cy'intambara. Ibyo byose nibyaje kugenda bitangazwa na Colonel Nanga. Ibi byose biri kuba ariko n'imirwano itarigeze ihagarara, by'umwihariko ubu izi saha nta uzi ngo ivura irakontororwa nande. Benshi baravuga ngo ni M23, abandi tukumva amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zaba zarahateye amatako. Ibyo byose rero nibyo muri buza kugenda mumenya muri aya makuru tuba twagerageje kugenda dutohoza. Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize twari twabwiye saga iri mu gisirikare cy'u Burundi, aho byavugwaga yuko bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igihugu cy'u Burundi barimo barahunga igisirikare, benshi barimo barahungira mu mashyamba ya Kongo no muri bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, ariko nanone abandi barimo barahungira muri Middle East cyangwa se muri Aziya mu Burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko mu bihugu nka Arabia Saudite ndetse na Qatar. Abo basirikare b'u Burundi rero barimo barahunga intambara, bari kujyanwamo ku gahato, ndetse izi saha n'umugaba mukuru w'ingabo ni nacyo kiri gutuma mu by'ukuri hari umwuka mubi ukomeje kugenda urangwa mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko aho bivugwa yuko Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yaba atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se yaba atavuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko kuri iyi gahunda ikomeye yo kohereza abasirikare hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Hamwe n'andi makuru rero menshi agiye atandukanye turaza kugenda mu by'ukuri tubarebera uburyo bihagaze ibihugu byose byinshi bitandukanye muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Abaturage bari mu kwizihiza ibirori byo kurasa umwaka cyangwa se gusoza umwaka batangira undi, turaza kugenda tureba uburyo bihagaze. Ariko nyamuneka tukiri ahangaha tubasabe muza kudukorera subscribe, mudukanire like, mudukanire share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye. Nibyo rero bidatinze katubanze turebe ngo bimeze bite mu badede. Amakuru akomeje kugenda atangazwa, ndetse ku munsi w'ejo nibwo byamenyekanye yuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo haba hari amakuru yo kubutembagaza. Ibi bikaba byaramaze kugenda ngo bigirwamo uruhare n'umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo, sibyo kandi n'uhagarariye ubutasi Ildefonse Ndikumana. Mu by'ukuri harimo baragirizwa yuko aribo baba barimo barategura mu by'ukuri gahunda yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye asabye abaturage yuko bagomba kumusengera umwaka wa 2027 akaba yawugezayo. Benshi bafite impungenge, ndetse n'abaturage bo ubwabo ntago bagaragaza Perezida Neva nk'umuyobozi ugomba kubayobora mu myaka ibiri ibura kugira mu mwaka ubura kugira ngo mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi cyitabire amatora ya Perezida wa Repubulika. Amatora ya Perezida wa Repubulika muri iki gihugu cy'u Burundi biravugwa yuko muri CNDD-FDD bamwe mu bashobora kuza guhabwa amahirwe yo kuba batangwa nk'abakandida perezida harimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo wamaze no kwigarurira imitima y'abarundi, by'umwihariko imbonerakure, urubyiruko rw'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone hakaba umugabo bita Ndakugarika. Uyu mugabo mu by'ukuri ngira ngo murabizi neza ko ni umushikiranganje mukuru, yayoboye inzego zitandukanye, ayobora igisirikare cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Ariko nyamuneka uwo bita Reverien Ndikuriyo bikagaragaza yuko ari we urimo uragenda uhabwa amahirwe yuko yatangwa nk'umukandida perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko kandi uwo bita Denise Bucumu Nkurunziza izi saha akomeza kugenda ashinza perezida w'igihugu cy'u Burundi yuko yaba yaragize uruhare
mu gusenya ndetse no gukura kuri gahunda iki gihugu cy'u Burundi cyamaze igihe kiriho, aho bivuga yuko mu gihe umuhisi Petero Nkurunziza perezida w'ibihe byose w'iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ibyo yari yarashyizeho ndetse n'uburyo yateguye iri shyaka rya CNDD-FDD ngo perezida Neva yaba yarakomeje kugenda abihindura, ibi akaba ari byo biteje impungenge ndetse binagaragaza yuko mu gihe icyo ari cyo cyose hatagize igikorwa kugira ngo iri shyaka ryongere ryigarurire imitima y'abaturage, andi mashyaka atandukanye arimo ishyaka rya Iporona n'andi mashyaka atandukanye ya politike by'umwihariko hari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ashobora kuzafata umwanya akaba ariyo yahabwa cyangwa se yakizerwa n'abaturage. Uyu mwiryane uri muri CNDD-FDD ntago ariho honyine uri, cyane cyane yuko no mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bitoroshye cyane, aho bivugwa yuko uyu mugabo Prime Niyongabo, uyu nguyu akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, we yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri icyemezo gikomeye cyane umukuru w'igihugu perezida Evariste Ndayishimiye yafashe cyo kongera gusubiza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo nyuma yuko bari bamaze kuhava ubwo inyeshyamba za M23 zafataga uriya mujyi wa Uvira, ariko perezida Evariste Ndayishimiye agakomeza kugaragaza yuko mu by'ukuri intambara akirimo ngibi nibyo bishobora kuzamuteza akaga gakomeye cyane ndetse gashobora kuzanatuma intambara itazoroha hano kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ako kaga kose rero karimo karagenda gateza ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone ibi bije n'ubundi iki gihugu cy'u Burundi gisanzwe kifite ibibazo bitandukanye birimo amikoro make mu banyagihugu, birimo ibibazo by'ibura ry'igitoro, birimo ubukungu burimo burajya hasi ku rwego rutigeze rubaho ndetse burimo n'intambara z'urudaca, aho bivuga yuko ibibazo by'amoko bikomeje kugenda biba ibibazo mu gihugu cy'u Burundi. By'umwihariko biravugwa yuko imikwabo itandukanye ndetse n'uburyo imbonerakure ziri kwirara mu mihana y'abaturage byaba biteje impungenge ndetse binagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka agifite akazi gakomeye ko gukora kugira ngo yongere ashyire cyangwa se yigarurire imitima y'abarundi nk'uko mu bihe bitandukanye byakomezaga kugenda bigaragaza. Gusa amakuru aravuga yuko mu mbwirwaruhame uyu mugabo cyangwa se perezida Neva amaze iminsi avuga bigaragaza yuko ngo yaciye bugufi cyane nyuma yuko yamaze kumenya yuko abaturage batigeze bishimira igihe cyose amaze abayoboye ndetse n'ibyo yabagejejeho, ari nabyo bishobora kuzaba inkomoko ikomeye cyane yo kuba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendwa akurwa ku butegetsi, yaba binyuze mu buryo bwa military coup cyangwa se habayeho yuko abaturage bazamwima icyizere cy'uko yongera kubahagararira. Hari amakuru avuga yuko rero perezida Evariste Ndayishimiye we atumva kumva yuko atazongera kwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ndetse hari impungenge z'uko aya matora yo mu gihugu cy'u Burundi ashobora kutazaba mu buryo bwo mu mucyo ndetse no mu bwisanzure, aho bivugwa yuko CNDD-FDD ishobora kuzongera ikigarurira umwanya wo kuyobora iki gihugu nk'uko mu myanya yose, yaba muri Sena, yaba mu nteko nshingamategeko cyangwa se mu nzego zitandukanye, aho bigaragara yuko abayoboke b'ishyaka CNDD-FDD aribo bakomeje kugenda bafata ubuyobozi butandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero mu by'ukuri ni ibigaragaza yuko ubutegetsi bwa perezida Neva bitoroshye habe na gatoya. Ngira ngo reka dukubitire mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo turebe ibyaje kugenda bitangazwa na Colonel Nanga ubwo yavugaga ijambo risoza umwaka hariya Igoma. Colonel Nanga nka chief coordinator cyangwa se umuhuzabikorwa mukuru wa AFC M23 yaje kugenda atangaza yuko ngo perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yaba yarafashe mu by'ukuri amasezerano ya Doha muri Katari akayagira umwanya mwiza wo kwitegura intambara. Ibi ngibi Colonel Nanga yabivuze ubwo yasozaga umwaka cyangwa se yagezaga ijambo ku baturage baherereye mu bice inyeshyamba za M23 zigaruriye ndetse n'abakongomani bose muri rusange, ubwo yagaragaje yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ari umwaka w'intsinzi, ndetse agaragaza yuko mu by'ukuri ngo intambara yaba aribwo igiye gutangira, ndetse binashimangirwa n'uhagarariye ingabo za AFC M23 General Sultani Makenga yuko mu by'ukuri ngo intambara aribwo yaba igiye gutangira
kandi gahunda nyamukuru bafite ntiyigeze idohoka, ni ukugera Kinshasa bagakuraho ubutegetsi, bakaba bashyiraho ngo ubutegetsi budaheza, ubutegetsi butarangwa n'amoko, ubutegetsi butigwizaho imitungo, butarangwa na ruswa nk'uko bo bakomeza kugenda babigaragaza. Uyu Colonel Nangaa rero ntago yagaragaje ku kibazo cyonyine cya Perezida Tshisekedi, ahubwo yanahaye gasopo ikomeye cyane igihugu cy'u Burundi ku gukomeza kongera ingabo zabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ibi ngibi bishobora kuzaba akaga gakomeye cyane. M23 yamaze kugaragaza yuko n'ibindi byose yabihagarika, ariko igahangana n'igisirikare cy'u Burundi cyakomeje kugenda cyongera ingabo zacyo hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo umunsi ku munsi nk'uko bigenda bigaragara. Ibi rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi ukurikije external security cyangwa se security extérieure y'iki gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri bigaragara yuko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuzahura n'akaga gakomeye. By'umwihariko biranavugwa yuko nyuma y'ifungwa ry'imipaka ya umupaka wa Kavimvira ufatanye n'igihugu cya Kongo, ikijyanye n'ubucuruzi, urujya n'uruza rw'abaturage mu bijyanye n'ubuhahirane, biravugwa yuko nyamuneka igihugu cy'u Burundi cyaba cyaragiye kigirwaho ingaruka mu buryo buhambaye. Si ibyo kandi nanone ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi naho ntago byoroshye habe na gatoya, cyane cyane yuko Perezida Varisto Ndayishimiye we mu mbwirwaruhame yagaragaje yuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba ari shitani nk'uko we yakomeje kugenda abigaragaza. Benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba ari gasura ntambara, ndetse hatabayeho kwitwara neza mu kibazo cy'u Burundi cyangwa se cy'aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba ba M23. Ngira ngo nk'uko musanzwe mubimenyereye, mu mujyi wa Uvira naho twari twababwiye uburyo bihagaze. Biravugwa yuko uyu mujyi wa Uvira haba harimo harazenguruka drone ziri guturuka ku kibuga cy'indege i Bujumbura, zikazenguruka hejuru y'iki kirere cy'umujyi wa Uvira, by'umwihariko mu bice bikontororwa n'inyeshyamba za M23, ndetse benshi bakibaza bakanavuga yuko mu by'ukuri yaba ari patrol ikomeye, by'umwihariko n'amakuru y'ubutasi uruhande rwa coalition bari gushaka kugira ngo barebe yuko bongera kugaba ibitero kuri izi nyeshyamba za M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zamaze kugenda zigaragaza yuko iyi ntambara igomba guhagarara nyuma y'amasezerano akomeye cyane igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo basinye. Aya akaba ari amasezerano y'amahoro agambiriye kugira ngo M23 ihagarike imirwano yayo yatangije mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi ibingibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabikoze kugira ngo irebe yuko ibiganiro by'amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ari muri bimwe mu byafasha kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo bwongere butekane. Ariko nanone ntago byigeze bihagarara, nta nubwo ayo masezerano yigeze agira agaciro, cyane cyane yuko imirwano ye yakomeje. Inyeshyamba za M23 zikomeje ibitero byazo, igisirikare cya leta ya Kongo gifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi bose barimo abacanshuro na wazarendo nabo bakomeje ibitero byabo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo niho ibintu bikomeje kugenda bibera, aho bivuga yuko umujyi wa Bukavu waba uri mu bihe by'amahoro, ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu nyuma yuko inyeshyamba za M23 zigikontoroye. N'izi saha amakuru aravuga yuko M23 rwose ngo nta kintu na kimwe cyo kuyikoma mu nkokora, yiteguye gukora ibishoboka byose ikaba yagenda ihangana n'ibikorwa bya gisirikare bigenda bigabwaho, by'umwihariko bikozwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bufatanyije n'ubu butegetsi bwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye bwo bugaragaza yuko bwiteguye gukora ibishoboka byose bukagaba ibitero ku nyeshyamba za M23 aho ziva zikagera, ndetse binavugwa yuko iyi M23 yamaze kugenda ihabwa igihe ntarengwa cyuko igomba kuba yamaze kugenda iva ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero agenda avuga yuko mu by'ukuri iyi ntambara ngo M23 itapfa kugenda iyitsindwa, nyuma yuko umunsi ku munsi bagenda bakira imisada yaba iy'abasirikare ndetse ramforo zitandukanye, yaba n'ibikoresho bya gisirikare
ngo zigenda zibageraho mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ibi bikaba ari byo bikomeza kugenda biteza akaga gakomeye cyane, by'umwihariko mu ntambara iri kugenda iba hariya mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya